reka twakire kandi na Musa mubaha amashyi menshi cyane. Ladies and gentlemen, put your hands together for kandi na Musa. Biranze se ahubwo wowe n'umwanda wawe uba wawuzanye wajya uwusiga induba byanze. Amahongo nawe yageze umusyazi dondaho kabiri mwana dondaho nk'umuntu uri kumva icyuma ko ari ikizima. Cyekerananiranye cyaguye umugezi. Uriya mwana rero uriya mwana hari abantu rero ibyana nka biriya bibaho. Urumva kinsiza ahangaha kiranansize kandi hari protokole kinsigiye abantu nk'aba ngaba ubu se cyane. Nizere ko mumeze neza rero twari tubakumbuye. Guys, muri no minsi hako wajya ubanza ukivuga. Murakoze. Nitwe Musikandi. Oya. MC ugaragaje ko unyoboye ariko kandi unyoboye. Gakureho ugakate. Murakoze nitwa kandi. Nanjye nitwa Musa. Turi impanga. Urugwa nindo. Nuko. Muri kubibona entertainment y'u Rwanda igeze ku rwego navuga rushimishije. Mumfashe twese tubashimire cyangwa se dushimire entertainment y'u Rwanda muri rusange. By'umwihariko bigizwemo uruhare n'itangazamakuru. Bano bakorera ku ma YouTube nyine bagira ama YouTube yabo. Guys, murabizi Irene yagiye muri Canada niho yarongorewe. Nubwo bahise barangiza vuba gahita garuka. Skytu nawe akomeje gukora neza. Skytu se nawe ni umunyamakuru buriya. Numva ni umuntu wipanze akazi. Ako nawe yarakoze. Ese si muri kubibona indirimbo iri kugwa winga viral? Vibe ni hazima cyane. Icara wiga hit maker Skyta amashyi menshi kuri Skyta ahubwo vuba. Hanyuma rero kintu kimwe kirenze mwabonye muri abo banyamakuru mugenzi wabo bahagarariye Murungi Sabe wa Isimbi TV nawe yujuje miliyoni ziturutse mu marira. Abagabo baraje bararira, urubyiruko rurarira, abagore bararira, ariko abagore bo mana yanjye ariko rero nyamara uyu munsi ryaremye abasazi. Urumva murebe ibintu bibereye. Umufuka wo hejuru ugura 300, uwo hasi ugura 300. Oya iriya mu kimoteri tuyikuriramo ubuntu iriya. Ariko mu gihe tutaratora manager reka mbe nyabitse. Ntabwo turatora manager kambe nyabitse. Hanyuma rero twivugiraga Isimbi yujuje miliyoni biturutse mu marira. Baragiye bararira abagore ariko abagore bo umva abagore bararize koko. Sabe nkiri muri Oman narasambanye ivumbi riratumuka. Noneho mu minsi yashize umuvandimwe Bushari byaravuzwe nyine ngo bamwibye cano. Urabizi nyine kwa Sabe abantu bajyayo bakajya gutarayo nyine akantu kimoza amarira bakagaruka mu mwanya wabo. Bivuge neza kwa Sabe ni mwisana mitima. Rwose umuntu wese wumva biriya bintu ngo biranaruhura. Bushari nawe twumvishe ngo mu minsi iri imbere nyine hageze gutya ibintu biranga akingofero yanjye nayisize. Gusa vibe Busharagira bigoye ko kwa Sabe yarusyaho. Kankubwire Bushari yagiye kwa Sabe ze? Cyane. Reka nibere Sabe. Kwe cyo usungiza Bushari. Erega ukuntu nasa nuko ugaragara. Nibyo. Nsa nk'ibandisi. Erega ntubizi se? Yego.
ndagusuhuje muhaye ikaze wowe ukurikira Isimbi TV, nizere ko umeze neza aho uri hose mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Nizere ko ari byiza. Niba atari byiza kandi humura, komera. Bishobora kuba ari byiza uyu munsi, ejo bikaba ari bibi. Bishobora kuba uyu munsi ari bibi kandi ejo bikaba ari byiza. Ku bantu rero mukurikiye Isimbi, twakiriye umuvandimwe nk'uko muri kumubona ku ma-highlight. Aratangira twibwira, nkeka ko hari abantu benshi baba bakurikiye Isimbi bwa mbere bakaba batamuzi. Uratubwira umuvandimwe mwanya nawe nawe Sabe, nawe ntukaneza abo bakariweri banjye gashyekero waraye. Uwo urashaka kumbwira ngo nago banzi wana kugasima hitmaker kunya drop ku mugongo wana hakose nawe Sabe. Wapi rwose nawe baranza abakoboye mba nababonye wana. Hanyuma rero mwabyumviye, turi kumwe na Bushari. Busha, mu minsi yashize mbere na mbere mbanje kuguha ikaze. Ukunda kwivugisha mu ibintu ngo by'abakariware. Abakariware. Ubundi kariware ni iki, bisobanuye iki? Abakariware n'abantu bafite o mu mutwe. For sure. Hanyuma rero twumvishe ko bagutwaye channel. For sure byarabaye tu, ariko Nyagasana abirimo. First of all, Busha, ndabanza mbe na mbere ngushimire, nkubwire abakunzi ba Isimbi baragukunda, nanjye ubwanjye turagukunda cyane, ukora neza kabisa. Kunkunda bwo mugomba kunkunda ni nitegeko kwanza. Umuntu wese wa mu gihugu agomba gukunda Kenya Trap. Yes sir, for sure. Pow! No, skill. Yeah. Life ni Gucci, kandi kuba mu nkunda nyine nitegeko. Gusa njyewe nagomba kunda. Nagomba kunda kuko njyewe nubwo mumfana njyewe ngenda umufana wa mama wanjye. Vibe ntushira. Yeah, for sure. Hanyuma rero Busha, turakubaza, channel barayitwaye. Ni ibintu bigomeje kwera mu entertainment y'u Rwanda. Channel ziratwarwa ku bwinshi, ni ibintu bigomeje kuba. Ese ibi bintu ubona biterwa n'iki? Urabivuga iki? Ubundi akenshi bikora gutwerwa na za Kakibwami ziba kizamuka aho ngaho zambura buturo n'iki. Gusa bikunda kubaho kutuhungu tukizamuka. Ariko ubundi abastari muri rusange, industry kuntu bayifashe muri uru rwego, babifashe nkaho ikibuga ari nka parike. Urumva tugiramo bita ibirura, tukagiramo bita za kasuku birirwa bazunguza amabere ku ma Instagram warayi nababonye. Urumva bibaho urumva, usibye kwaza muri ibintu by'agapingane nkumva ngo The Ben ngibiki nyine tuntu nk'utwo ngutwo. Rero kw'ibyo biboro urumva The Ben akenshi bakunda kuvuga ngo ni Tiger, abandi bakamugeranya na Bruce Melody. Kandi Bruce Melody wana shout out kuri we, wana yakoze umuziki mu Rwanda, yagonze viral mu Ruganda tumufata. Busha, nari niteze kurarira. Wari witeze ko ndarira mu rwego rwo kutica content yo kwisimbuza uko dukora. Ariko Sabe nawe ntukamfate nk'abo bakariweri babavuza pendo warayi mu nsenge. Njyewe ntago naba nk'abo bavuza pendo, niko uragira ngo ahubwo niba ushaka ko ndira wana ncandira umutsi w'ifege warayi mbe nkureba hariya nkunyinyira, ubundi uzamukire mu jisho, ubundi urebe kuntu ijisho ry'ingagi rihinduka nk'iry'uruvu warayi. Busha, twihute ubundi mu gusoza, reka twihutishe. Ni iki wabwira abantu ijaruze iri muri entertainment? Ni iki wababwira? Ese abantu bakumenyereye ni iki wababwira? Ikintu nababwira, nanjye ubu ngubu nafashe umwanzuro, ngiye gushaka ikintu bita protection. You know protection? Bwana, ngiye kumanuka ngende mbanze ngere kwa shitani, ubundi ningerayo mbanze mwicaze ku gatebe, mwicaze nkarabwe ni wagwana. Nimara kumubaza ni wagwana, banze ntamuzana, namara kuntamuzana ubundi amanza nkubita ikintu bitira so bro, ririya raso ry'ikuzimu, ndikogote nzamuka ipfupfura ingana gutya walayi. Ubundi nanjye nimagera abakoboyi bambura buturo bose na za Gikondo na za Nyami byose nkubona nishaza ryinshi cyane, ni isasu ryo munyo walayi. Pow! Urakoze cyane. Thank you so much.
kabukinga bongera inyana ubwatsi kabukinga